Harimo pirate, harimo pirate, harimo pirate, harimo pirate, harimo pirate, harimo pirate. Yes. Yeah. Harimo amahoro muri Yesu, harimo amahoro muri Yesu, harimo amahoro. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yarabimenye suko watatse cyane z'amasengesho menshi yatumaga atabara. Yarakumvise suko warize cyane sinakaruru kenshi kamumanuye mw'ijuru, nyamara agize gucyabona wa muntu bwiwe yishimira, wa muntu atagendera mu nama z'aba amahoro. Turabaramukije mwese mudukurikirana aho muri Tarisisi Hope Ministry. Turabahaye ikaze kandi muri no show yacu ya episode y'12 sezo ya kabiri. Turabahaye ikaze ubugira kandi uwagarutse kuri micro ni jewe Nana tuva bien Irambona Uwiringiyimana kaje kujya bere nawe umpamagara icyo ushaka. Rero turabahaye ikaze mudukurikirane, mushite kudukurikirana kandi uno munsi sinagarutse ndi jenyene ubugira kandi nagarutse ndi kumwe n'aba bakobwa beza kandi beza, sinzi ngene no bivuga cyane. Ariko imbere yuko tubahakaze kugira ngo baramutse abakunzi bacu, tumanje gushimira Kaboro yakoze muri show iheruka. Turagushimiye cyane ko wabikoze neza gose. Ca duhere iwawe nyene kugira ngo uramutse abakunzi kugira nico babariye. Ndabaramukije amahoro y'Imana, Imana data wa twese ibaha ibyo kurya mukwiranye uno munsi. Amen. Duce dusimbira kwa bebe Beha Bella, nawe turaguhaye ikaze. Murakoze cyane. Ndamutse abakunzi nyene babwire bakunzi bacu, mwebwe nyene mudahengeshanya kudukurikirana, mwebwe nyene muri ko muraturaba, mwebwe nyene muri ko muratumviriza, turabaramukije cyane. Amahoro y'Imana aganze imitima yanyu. Murakoze safi ugoma mu mpemu. Nami nawasalimia tena kwa sikio leo, nasema kwenye Kiswahili nawasalimia tena, nawapenda sana bizo. Aure arashitse kwa Kawiki chama mari apinza Roki. Karibu papa perfect. Cyane ndabaramukije mwebwe mwese muko muradukurikirana. Turabaye ikaze rero mu kubandanya tutamba kano karirimbo k'umuririmbyi kazi tusanzwe tuzi tumenyereye kandi dukunda cyane, Alvela. Baza twese turamukunda, tumukurikirane gatoya.
sukorwa n'isoni umutima uteka yishimire icyo kimazi gikwiriye icyo ubutunzi bukomera. uyu ni bishop Gafaranga narababwirije mwijwi mwanga kumva none ya magambo yanjye nashize mu ndirimbo yewe na Marite urayawungira uri Yesu turagarutse kandi duhejeje kurangiza indirimbo ivuga ngo yarirahiriye ubwiwe ntazigera agirana kapo ntazigera agirana ntuzigera umara jewe sinzigera amaramara ure tugira dukurikirane Bishop Gafaranga atubwira ngo uwo mwami si pirate kandi muri Yesu nta pirate ibaye bera habaye amaoji gusa ndakumva gasubiremwe ubabwira baraba babwira ati muri Yesu Yesu n'amaoji gusa nta makopi reka rero tumukurikirane irayike batera wapi oji Mafete nawe nuko nyene ni original reka rero tumukurikirane Bishop Gafaranga dushiremo iyo mwembe intama igenda itaziyija kuko Yesu original yarahari n'amaso nshuti yanjye igenda nk'intama igenda itaziyija kuko Yesu original yarahari mu madini hariho pirate mu bishop hariho pirate mu bapasiteri hariho pirate mu badiyakoni hariho pirate mu baririmbyi hariho pirate mu basatuzi hariho pirate oya mureke kunshanganya mureke kunshanganya sinarinzi ko mu bapasiteri harimo pirate barimwo mu badiyakoni harimo pirate no mu baririmbyi hose Yesu gusa ni wari amadayimoni yarateye Ega nico gituma ndiko ndumva ngo ari iyo pirate. rero wari kuri muvyo Pirate. Jesse nigeze ndanaririmba narindiriye numve sinarinzi ko tuza kuririmba gusa Yesu ni original nta pirate ibayo kumbe sinarinzi ko no mu bapasiteri mu baririmbyi yabivuze neza aravuga mu baririmbyi harimwo abapirate mu bakozi b'Imana harimwo abapirate nonga haturi ngaha wosanga harimwo abapirate yego wosanga abapirate turahari abapirate usanze wiyizi usanze wiyizi kuri pirate yego ntumbari kabyoni rero gusaba Imana irabigira iki Ariko rero mana ni nk'umuri none ko bavuga ngo ni kumwakura hariho ngo pirate none ko basenga ko basengera abantu bagakira none harimo pirate gute oya erega cyane ingabire arakora biratandukanye n'agakiza uca usanga ngo pokeya uca usanga umuntu ubwo nyine acyabyuka ngo iyo ni ingabire ingabire biratandukanye none hariho pirate gute none ni kwa kundi Imana ivuga gutya igikorwa cyayo ntigipfakara naho wowe uri umunyabyaha woshobora kumpanurira ibintu nariko ndavuga gutya abapirate mu bikorwa byari byo byose barahari kandi ntibazobura bitama ni rya jambo ry'Imana Imana yavuga gutya reka urwafu n'ururo bikurane nuko rero umusaruzi azogira niyaza gusarura azoheza arobanure arobanure murakoze cyane kuntahuza safi nawe watawe ntibaza okay magugu nangana tugafiringe gatoya rero cyo tuja kuyitwanda igenda nk'intama igenda itaziyija kuko Yesu original yarahari mu madini harimo pirate mu bishop harimo pirate mu bapasiteri harimo pirate mu badiyakoni harimo pirate mu baririmbyi harimo pirate mu basatuzi harimo pirate mu biginzi harimo pirate mu banyamasengesho harimo pirate yes ya barimo usale mwuka we reka tuyihindure yes oya reka tuyihindure oya reka kwanza uko nyene kora tugakubita bandika bandua nshaka kumenya kubandika no kubandika bisigura gute kubandika no kubandura ni kuvuga ko uterura ni kukura ca kindi wari wateretse hahandi ugakuraho ugashiraho ikindi gishasha ye gusa ushaka kubandika na kubandua uterura ikintu ukagikuraho ukagishira hari ugashiraho gisha bandika bandura pirate ugakuraho pirate ngaho original sawa umva
umva muri Yesu harimo amahoro, muri Yesu harimo amahoro, muri Yesu harimo amahoro, muri Yesu amahoro yatangwa na Yesu yaratandukanye n'amahoro abisi batanga. Amahoro yatangwa na Yesu yaratandukanye n'amahoro abisi batanga. Ririmba harimo amahoro, muri Yesu harimo amahoro, muri Yesu harimo amahoro, muri Yesu harimo amahoro, muri Yesu. oya nimugezaho nabonye bera yatanguye gusinzira arahumiriza Naringiye mu mu mwuka. kanya wacu ubona aguye hariya Naca ntangura guparariza ntumbarire ndaparari pokoko oya pana taci shara pokea visa. hama ngo muri Yesu harimo amahoro by'ukuri nibaza ko nanje uko turi hano twese tubihamya ko muri Yesu harimo amahoro na cyane cyane nivyo koko muri Yesu harimo amahoro ya hariyo pasiporo je mpora numva bari umutinda roti cababa yahusanga pokea ubikene pasiporo pokea visa Ukacicakire. ubu ufise zinga babure gukora ngo bazoyironka nibyo Imana iravuga mugabo iragusaba nawe gukora Yego. kuko yavuze ko izohezagira ibikorwa ukaza by'amaboko wumva ngo pokea sheri ngo pokea nyumba oya je naraenda mu none rose utubatse ngo ugure parasera mumukeze nana naraenda mu rose mumukeze nana yara yaronse umusheri yitwa nde tubwire nimba atari banga umwemera niyo nyene Nuwo nyene? harimo amahoro harimo abasheri tarafisi Vrema, gusa umuntu yamanuriye ariyizi umuntu yamanuriye yarakuye amata y'imbata muga ntacu bwana. reka tumubi hoya ntarantwara none wumva nukomera alifata sheri fiance nugusenga Imana umviriza umuntu yamanuriye nugusenga Imana imuha akabenzi sawa uzomumera akabenzi friends oya kuri yonze haba abantu nyene baba bapi ama nukuri muri Yesu harimo amahoro Eden Garden. Eden Garden. kajaga iwacu oya mukajaga rero by'ukuri muri Yesu harimo amahoro muri Yesu harimo umunezero muri Yesu harimo byose iby'umubiri wacu ukeneye iby'imitima yacu ikeneye muri Yesu niyo tubisanga rero turahamagarira umuntu wese ataraba muri Yesu by'ukuri areke kujarajara areke gusubira inyuma areke gutambikiza niba koko yinjiye muri Yesu nabemwo ahagarare akwiremwo wese apana ko satana kwega asimame muzuri na sheri nubwo namuronse si byiza ko wese ngoce mpeba Yesu oya si ugutambikiza bikwiye ko mba muri Yesu neza sinzi bera nawe ko yobwira koko kw'abantu ariko abyumva ko ndabyumva ko ariko nawe abyumva bebe niko byumva ya nuko nyene abaririmbyi ba Jehova Jide nibo bavuze ati gumamwo muri Yesu niho hari uburukiro niho hari byose dukenera iby'imitima yacu ikeneye Harimwo akabanga. iby'umubiri wacu, byose biri muri Yesu rero wowe wagiriwe numva noyiheka numva noyiheka Mana numva noyiheka woyishobora nayo washobora kuko ngumara navyo ni nininya ibiki? cyane ntawe uzi Cyane. uko ingana erega hari igihe Imana igukubita akantu ukumva umengo nubwo ngo barungana gute warutimba ko nyene mugabo nyene ukavuga ati Imana basi ndaguhetse wewe niyiguhetse wewe woyiheka gute erega none ubwo muri ivire yarafanye ashabwo nikubisubiramo tubirimbure ko bebe sezera abakunzi ubabwire ugire ico ubifurije uco ubwirwa ko n'abasezera turabakunda cyane rero muri make nibyo turashaka kubabwira gumamwo wowe wagiriwe ibakwe ryo kumenya uyo Kristo ni byiza yuko wo mugumya kuko muri we niho hari byose imitima yacu ikeneye niho hari byose n'imibiri yacu ikeneye ati amahoro ufise ntacu ufise kuko kandi baratubwiye yuko mwe muyera aba ahantu hari amahoro rero mu gihe uzobona yuko ati amahoro ufise muri we umenye yuko mwe muyera mwavanye nta mwe muyera uzoba ufise kuko mwe muyera yishakira amahoro mwe muyera n'urukundo
n'amahoro n'umunezero ibyo nibyo byambo byamwemu yera si imicungwa n'imyembe oya rero turabakunda cyane muri make muri no show yacu mwayibonye byari bitesa byari bisa bien na Nato va bien yabikoze neza muri bwa bumwe rero mudushigikire kugira subscribe yanyu kugira like comment na share turabikeneye muri bwa bumwe nyene mubikore muzoba mukoze turabakunda cyane murakoze cyane namwe Safi nazo nta majambo menshi hana dadi dudo dugifisa rero ari rurore yarayibagiye Sina mengi ya kusema. asante papa Harimwo pirate. harimo original Ndabasezeye mwese mwadukurikiranye. Arakandimbo kanyoye harimo pirate no Tarsisi harimo pirate. Parfait ni kabyonzi jewe ndi ntambabazi nshaka guta. Umugeni babari yasitaki jewe ndi kabyonzi. Rero ndabakunda cyane. Jewe ndi pirate. Murabizi neza je ndi kabyonzi. Rero ndabasezeye abadukurikiranye mwibuka gushirako akaboro, subscribe, sabone, comments. turagushimiye nawe pirate Kavyonzi turamushimiye. kabo sezera kandi usezera ugirwa ko nta kindi nza kuvuga nta kindi nza kurenzako murakoze cyane nukuri murakoze cyane mwebwe mudasiba misi yose kudukurikirana turabakunda mu bisanzwe turakundana turafitanye nukuri tubashimira buri gihe cyose ukuntu mwama mubana natwe mukadushigikira mu kuraba amasho yacu basha nukuri mwongere mudufashe amaviews asigaye ari make gose none mwaduhaye bande ko twasezeraniye dufise amasezerano ko tutazohebana bimeze gute ni mudufashe kugira amaplatage musangiza abandi bose turabakunda natwe twarabemereye ko tutazobata hasi imana ibahumugisha amen natwe turabashimiye kandi ugira kandi mwakoze kubana natwe dufiringe gatoya tubasezera bye bye harimo amahoro muri Yesu harimo amahoro muri Yesu. Tarsisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.